Tarapung pen dola maraan ja ipen si kiso kachiwan. KSA Hamren District Committee pen Samson Singh Inti College Unit Arpu kachilar. Jensing Day hockey ke patu ke thek pen Karbi Anglong Adaraphan nong me ke wan. Pinia daba birta along pen ilisami mirinan sepi pinia birtang ton pen arju panikta. Sonsi lakhaing korap ho nilip MSC constituency ke parlo lower Tarapung saitaro rong amekar Roland rong piachor Rebecca ingtipi penanganarji kiding pen kiso kacholong setami Tarapung hawara long hospital kavidet pena jok sekachelang moviterlong. Bangso jok sai jok GC ja ipen nang charchongsi Dolamara Hospital rong an wan nang koklopusi pherangki karjo hut nang chithandun. Pinpur dami kidam tang ningkan kwan penloni Karbi Anglong Autonomous Council pen arling kit hekiding hitung lamcha GP tekanglu. Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM lapen MP MAC tumsi dami towara phat nang claim pipo pusi lamcha GP tekanglu. Sedame lamcha chiting ni detitik la CP ni ani ke nilitum Tarapunga sorke keso huta Piaja e pensi ceponang verdu pusi pherangkia thingno pladak pen lamthi pachini pon. Lapen ke keso hut kachuning risitami Karbi Anglong Autonomous Council pen kerap pipe majokle johang sitami lasin non adihu ke nang injin sora nang raptun tha puta kachuningri padopona tengpen pherangkia thingno kaningje alam arju sinang nilitum ke kisu chepo kisu chepo nang bong pen mane sarkar kichi chakateng pulutang te nilitum aphan kidam tangke bhudna chahang pen joini to war phan mang ke chiklojon thom anlo pulutang te ke tanglo pu sen lever nang thok klongi pu pini hala panjan aistun ke e ateng penang che chak pini chunche la heloni tum ki dugrelo lasi alang tum bhutsena chang chot na mate to warsena salami ma nona teng ki duk pulutang te ni tum ke tarpung lok long ke bang sup ki nutabelo kar bidalo acha ante non la kedam tang por pen itum social media long ke paklang pon la kisu bang lo poten itum nang paklang pipon te hala tum phana ke rap thegan long man thegan long le te non bang ke nang le tum kupilo ke pupolas lang li bang piso de aphan akerap ke hang pi ma man te nang kupilo nang le pupo ni ligi po teng la social media long arleng the tum che theglok pulote che therak kedam ta teng pen matha dam te che therak ranang rap dun milo ni tum chang setting ang ni lo. News report Karbi Anglong live. Mijang Karbi Anglong bai thalang solong kedo Samson Singh Inti College along KSA Hamren District Committee pen ke Japon EC ingtang kring KSA aro somate unit dolo. Lasonsi Hamren District Committee atum pen patu piponsi padumi chiti ni phai inkora isiani puthot Samson Singh Inti College unit arpu kimi chelarponsi parjapon thu. Bangso Mayalong Abarim Kongchun Bang Samson Singh Inti College Union Body Khorsing Teron Pensi Mai Chari Ponlo. Bangso Arpukimi Kipek Ponalong Aluhia Man Pen KSA Central Committee Kongchun Bang Sumit Timung Atur Singh Teron Hamren District Committee President Office Secretary Bir Singh Tokbi Lapen Hamren District Committee along Klembang Phu Klembang Phiatum Chitong Don Rinti. Lason sila Bangso Arpuka Chelarpon along Borlong Ki Milik President Lina Kramsapi, Vice President, Borsing Sena General Secretary, Edison Hanse, AGS, Dilip Tokbi, Games and Sports Secretary, Doneswa Rongphar, Music and Culture Secretary, Mukrang Be, Organizing Secretary, Rohila Phangchopi, Office Secretary, Pratap Rongpi, Education Secretary, Sonjit Ingti, Propaganda Secretary, Alang Lituma Phansi, Ingwai Ponsi, Arpu Pekponlo. Lasonsi non-eprang kevang jilang ansetame college anong students atum akisung kedo anlapen kinang jialong ason ansetame KSA atum pen cerap cetu dun verji pusi lamcha cipitekang. Labangso college along Ru Samson Singh Inti
akumlin akinang sot ajok un an pen kipra pen Samson Singh Intia kumlin serame college long kasemar ponji aphat KSE pen claim pon puputa lamthi chipaklang ponlo Ulukunchi ben hemari rongphar Karbiang long live West Karbiang long lakhai si Dwar Amla constituency arlokedo rong ingsu senar arong amekar khorsing be lapen kari so rong pipi atum asopo jensing be alangli hockey ke pathu ke thek pena jok asamati malong anghoi chepalong dunsi Odisha Raukela long ria long an 23rd Hockey India Sub Junior Men National Championship Surihini Ra Inkorage Thom Aparman Chipati Dunpen Non Puthot 17th category Aparman Jharkhand Ranchi Long An ke Pathudam Japan Bartanglo Pinpur me Karbiang Long Atogano Long Pen Pusidami Hockey ke Pathua Hina Banki Alangli Henlo ke Cheng Siabang Pulu Pule Udet Sidami Henoni Athi state level la puchot kali national level anang dengsi alangli pathu ponbong lasika dukawe Karbiang long ara ratum sitame international angdeng an ke pali dunji aphan anama hirjume hangpi dun pen ningke pathe dunji aphan kachuningwi padopon ulukunchi ben hemari rongphar Karbiang long live Sonsi Lakhain Kora Truck Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor police station salong Deithor higher secondary school sub teacher Deithor HS school pen Japonsi Deithor police station along ke pangthira sai kiding Bangso sai kiding ponaputhak teachers pen rada tunga phat klardak pen ke pachini ke majoga hemto na tumsitame hemalong kachipang thir akinang sot athema hemalong kisa urjongsi dokok lepute kiso sitame Thetan longlok ta thek athema chitim pati longlo lepute bangso chitim munira phan cheklote thetana kiso longlok chi lapen ki kithu ki ui pusitami angnim jongsi munit ingnim longlo lepute kiso longlok ta thek lase ajara office along sitami pangthir etnangji pusi pherangkia thingno rara phan pachini pon আসলতে মানে মানে যেটো আমাৰ পৰিষ্কাৰ সাফাৰ এটা মানে অংশীদাৰ হ'ব লাগে আজি যদি আমি আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰত যেটো আমাৰ মিছন গৈ আছে তাৰ প্ৰতি যদি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেকজনে যদি আমাৰ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে যদি ওলাই আহে আমি নিজৰ মানে চাৰিওফালটো যদি চাফা কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আৰু লগতে আমাৰ পৰিৱেশটো সুন্দৰ হ'ব সেই হেতুকে মই আমাৰ ৰমেন ফুকন ডাঙৰীয়া তেখেতে আমাৰ NSS গোটৰ এজন অফিচাৰ হয় তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ Lapen ke Deithor police station OC pusidami kachoro pajirpon athema lapuson ke pangthira sai ke dengki ke mepiklo laki munit atum a ogapran aphan ke pami senji aphanlo lapen ke sopen kachepajok asailo lasi Deithor higher secondary school lothan bang lapen students atuma phanta kachoro pajirpon ateng pen pherangkia thingno kaninje alam arju sinang National Service Scheme ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা আঁচনি আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছৰ পৰা এটা অৰ্ডাৰ দিছিল যে 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈকে আমি স্বচ্ছতা অভিযান আমি কৰিব লাগে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি 15 তাৰিখৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত কৰি আছোঁ আজি আহি আমি Deithor আৰক্ষী চকীৰ আমাৰ মাননীয় শ্ৰদ্ধা ৰামেশ ছাৰ আছিল আমাৰ OC ছাৰ তেখেতৰ পৰা অনুমতি লৈ আমি আজি ইয়াত আহি আমি স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰি News report Karbiang long live Pinya daba berda ke lapuan si kang ton paniglo